Ya Kamal Kanas Vision TV. Goro be subscribe, could be a share, could be a like. Chere kami chialing ba te dol panga me chana anta me chana yo dol re oda menana wa cha barba do chi ra meti ntem ko na barga ke la re dol mo chere min chiangai gar me ni ko ri dia le terke ni me dan me kwale ni me jene kwale lar ma kwa jene be kula lar na ntem cha bu we ko cho kon to kran panga mo me ken me jen ko ku me cho ku go ba le ma kwa ku jo e ka me ku lo wedi no ko na me no ni wori dia but one of the proof do na cha na tiane gara mo ken me jen ga jubi ni wal ni me to ko 2013 up to today ka jene ya ne wal just ko nuor don chialing ta na cha beno ni je wo china rodin jole ben chenge je cha mis cha be jole ti chen kama ba mis ba be ti chen gor ku go ba ku la ngai wo ja chen yan nei ko la we inwori kan jang te kon I kan kon nei de kela kon wori mi chiran mi chu mi doran a chi mis ye ti gran ra ma cha na ke la wa bi na nuer jen ko won nuer le nungtin kan ta ma jen cha bana no yo ke jang ba piu be ti gi ba be chol la modu jen ko no ni lam se chong me dan mi cher ga na me yen te ko yo lam se chong me na ke je me dan ke 2013 no ne ti la ko leng ni ke ba be chol chen wo jin ba wo ju be nang ra although do me na ke je wala kana le no engeno jiram la wen nuori kana jang kel I don't know what did na madiri you could explain ko di kama ni jiram na la yo wona na ina me chimene na ke wala kuran na temun te ka mi cha le wala adal ga to kan nuori kon to ka jube chekanen te ka event mi cha le wala ka jube man kwala dola ken mi dol ga ni lian wori ngai gi jego ten wor mi chawo ye jo wi mi chimo nuor sakit nuor mi je ana bana je kola wo wala chimo wo wala tema ke today andor nuor ke le ja ka let na kama yom abebron ya no rol ga ja gwama don nuor ke le and why army min chal lo ka nuor ja jenen tema ke le and our civil defense force tell ke de kana matianga nyor de rien wo trika lo sho bala de kan jeri gode and Uganda and border Uganda I don't think we ba border no wala ko la wo chi ta de ne me min ko le juni ye tri la chiara ke tri ke document ni man le ko ne ke documentary ko run ke tibina aloitin ke tri ke tibina aloitin chiara gwani dialo kono dong ke yene ko dong chianga folo chan dong la wi je ko dong chan ma cha ko le share ene ko folo gwe ka dundu wo mi jira mo ko folo or not ko mu mo ka request la fere request dong cha bulong ko chi dung na yetiang badan mi de la ri ti ka document ni chi me cha la ri la connected kon to kwi wur ma didi chala gan me char nga je yene di alte ne anan tama wol mo ne ti 450 nga je wona ne chi kon support re ma char no I know that ko la wo po nyina ne che chuptin la connected kon chi gwa bina arabel ga je ne me bu gwa do ben me tera me ba bel ko wo mi
me dan de kon le ne ke de kon le ne ke de kon le ne gwa mo ta me cha tulit ko kon gwa na bi bano berare re ken me bana kala wala de toro gonna share a message won't worry it's not good. We don't know for sure, but what we know so far situation at in time minan ke ta wara ni ke before ta wara ni ta wal ke lanan jen gwa cha mor ke na to cha ga de latinican, but now we don't know me show la wara long ko te la mate ke access ne de kon la mo kana ke information ni me show la wara long de la dol pankin again, but I know what kon gana mane njuwe mo na ko ken nan ka wo mu le rode ani na me again quick update nan dong de lari we nuer bom lo du kun nuer kel bana berare de kana me bana wala roda no how we end up ka situation me di changa de den bana wala roda ko la won teme che jan gode let's see how bo ba di wala ko South Sudan ma bo ba no wala but min de ko la ye jen wo based on what we know tell mo go me ka jube ko la wo tell me cha ko ne le ngi te de ke je enjeno juwe mo no ko ken kantin lokana ka monitoring ko kanete ko ne danga je ka jube kantin ntame ka shirka men chalariye garnano kula ko UN ka UN ka South Sudan me ka unimis rama cha compromise already rama cha compromise ko ne dan me cha information me cha kam Secretary General Antonio ko ngak tungwan ko ga don play ka jube me ko ngak don play ke je ko unimis ke men joy go rami cha compromise mane ji UN ba cha ngai ken o rama cha compromise bol men adon te gwa muton mi cha ben ne karan Al Jazeera medan me cha ko le jawo jin bu je ka bol men ko te ke tigwe ke go dong der ko lo gwi ka bol mel yo yo ra no jini ya kwan go cha kwan ko ya go alon wor ka Al Jazeera medan ka interview ka wure da na cha ma gwal yo alon bi wona na interview medan che jen the reason me jakaje ke reason ko go be taraba ka gwi me bi ngai wo unimis ma te ka juben ta me chapot achan chi bi la ken dial ko unimis ka gan we Africa tun want to goal ti ka ko yo dollar kwa value ni dollar ka ka ken more than tera mi che ke no re kon de jube kel mo gor go bi ngai gari jin share message ti ka ken information ko no don banarol la roda den teme me we take me more serious ngo ne tene ka monitoring ba ko ya update kamishe jana no tell me cha ngai more than what we know now ka dong ba ya law update run Goro be kula yo subscribe ko ka war be ko ka share America ka be like ka be notification bell be trying go